kaso ke tamundo filo sino wujuni fili tampile aro filo okunyinde wakati sonko ara sonka kamukanunga kubeno ko jamani ke no ne madina ke no kesu o tagara ke wakati ko bari bega kite jaweri onaru kun kinyanda ga o taga bismillah. Sariya saga mangule jamani na gandutore nyimake colonel Assimi Goitara aniga da sapata gundi nanti kuna isimedo sariya korenga kenga ni constitution na fukurumba dabari na sago jamani ke go alahala be no gondi simaye da malingari bora umutu ira sariya koreke dabari kenga nya murbo keta kiyenga kendange fale Musa Traoré gari sine wujine kamuka bitanyere aro nagato isage na sariya ke filanda bari kenya sine wujine kamuka bitankabe aro filo kenya ngurunu jamane kama bawo sariya suga wutuni jamane kere asubaka yaye kugari ira kanuna fukurumba dabari ira kenya dabari na daga koyi jamane nyima ke colonel Assimi Goitaya golle ke sugemu kasu sikiyaye kebe ga to sasa kene na koyi jamane lemunga e kane hakrelan ko fike kama igotini kenda referendum sariya kurme ke nogondi itiranu kengani article nga ken kamedo tankabedo kitiranu karage na nogondi fo baraka tu filime onaru kun kinyanda gai kengani ministre nu na maga dangi temple aro kaburi do deputy blunge kengani assemblée nationale nga ken to nyila na nya parlement nga jamane nyu manke lanta karana mosu agana gemaye mobe kendange fale duna muma deputy nyu manko kengani union nationale de parlementaire ira menyo koreo mei kingali imeni wanda torin jamane nye duna jamanu kamero tanyare ro fo jamane na menyo nonga I deputy blonge nyu manke ira menye kenya menye ke ogeme to karagi yayi malindo Burkina Faso kawono kundo kutukuta bana bawo kutuku sugande nyanya na kunta onde kayima ko nyana malun kalenta malindo Burkina kalenta onde watu kunda sente impale bene jamane ko idangi teke ido torun kakore kuranga kutino kube keni operation ananya igawara serun sagoni no kube kurang kutin nonya anya sababu ya serun nakati kunyonkin to gari kema kangen gogo mogosiri bawo ame doktor ka korenta bene jamane di yimanka kore doktor ka ke yimanka kore iraraga na tagundi fina daru polisunu beno gawri fike karen ira trina tirindi akendo doktor ni nyumanke kendo kurake ga kutu no kube kun krise ni tirindi fike ya do sero gabutananu soro nakati ira kula ga fina na kula kantara ke wari mamu wunya makoro alsa Kenya South Africa ya gare goti iji kina kama agawo munan kachungolen koini ire nyagare nga kebe go sino karagi Africa di sir kol sino ngara kebe ko kunda koina ti sero go rekri uro dizere parati ke ngani 22h nga na ke kbare kira sara ya gare ke me wunga wutunu tanjike aro nyeruya ati urondi iga giri iri funu nyane saka ifunu kurunu pili yugo aro yagare iga giri uro 20 pagatinga iyaga wai lemneke ime sara hawe aw kamana munanka chingwele ndawari ti mere yagare ngasino karage igara wari uru kate na nyonto bakalemeke kama aga giri kenyeri ari nyonto na nguru baka kandi ikaru kudo seruna mbugu nka ima seresuware ken no nyane iga sime imele nyagare karamugo igara ken kire ken gari agara police no kire ke finya na gemu octobre kaso ke kabunye sine 2022 alhadi ke kota kwar benu ga kite lenki ni kinya ndaga kunya faike o tagara no gemdo kumbane alla gana dunga